El ministerio Jesucristo rompe las cadenas presenta palabra viva y eficaz. Y da vida a su... La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En la voz del pastor Luciano Arancibia. Yachakuy tata Dios paj palabra manta. Jesús ka kay pachapik ancha y garga. Yo sé que hermano palareson kay chisipik ancha y manta. Yo sé que kay picallanta ancha y kay focos kashan ancha wans. Jesucristo hermano o parabolata zuarga kay focosuan anchanawan. De que carga payuk ancha. Y no canchispis hermano kay pacha causaininchispik kasharganchis la kapi. Y chay Jesús ta carga chay kanchay kay focojina kanchay chay kashan también pay palabran may pichus pay kanchay guargains kan meñogaman y chay nictata hermano chay la kamundumanta chay la kakausaynikimanta loximunki chay kanchayangman pitas chay kanchayan Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces es muy interesante, hermanos, que hay palabra. Mateo capítulo 5, verso 14 al verso 16. Tukuitaris kunanichis, amén. Amén. Chakimanta churakuits, pónganse de pie. Le risunchis tata Dios pa palabranta. Pónganse de pie. Tukuinigich, chakiman churarikuis, las ovitas, todos, ¿ya? Le risunchis, kaikinata nin tata Dios pa palabran. Tata Dios pa sutimpi, Dios churik sutimpi, y Dios Santo Espíritu Sutimpi, kaikinata ni wanchis tata Dios pa palabra liachtangman. San Mateo capítulo 5, verso 14 al verso 16. Kankunaka kay pachapa anchay kangichej. Orko patapi liachtaka mana pakasqa kayta atinchu. Nillatak pipis anchayta hapichinchu wichiwan uspiykunampaj. Pillapis nin kanchataka hapichispaqa pataman churan wasipi tukuy kajkunata kanchananpaq. Ajinallatataq kanchay kanchachun runaspaq ñawpaqinpi. Paykuna allin ruwasqasnikichikta rikuspa hanaq pachapi kasaq tataykichikta hatunchanankupaq. Tata Diospaq palabra nin ajinata tiyarikuys kunanqa. Kunan hermano, alinta uyari imani washanchista kaypi tata Dios. Kaypi tata Dios nishan hermano, kankunaka kay pachapeka kanchay kangichej. Kunan pitah karga kay kanchay, tal vez tapukuaj, pichus karga chay kanchay. Kunan pastor, ima kanchanas mantatah palasyawanki. ¿Sabes qué hermano? Sutisituta nin tata Dios, may pichus kay kanchay manta palarison tal vez kaninki, pero pastor, pitah chay kanchay karga. Pita kay munduta ancha jamorga Jesucristo. Entonces kay Jesucristo hermano sutisituta niwanches kaypi. Kankunaka kay pachapi ancha y kankichej. Yo sé que kay anchas hermano tukuita anchashan. Manincho hermano bueno kay runawan alinta panakuni paillaman anchasaj manincho kay anchanas. Kay anchanaka sea cachun suazuna, sea cachun piñazuna, sea cachun guasanchazuna, maikimpis kay problema, maikimpis kay situación, kay focosca tukuita anchawens. Ichani manacho. Mana payka nincho nogaka kanllata anchasak upaylata upaywan ma panakunichu upaywanga ma causanichu ma paymanga anchasak manincho kay focosca. Kay focosca hermano tukuita anchawens. Amén hermano. Entonces no ganchispis hermano kay focojina cananstian anchay. Una hija manera Cristota exercicias ari tukuy casiones conscientes. Hermanos ni mundupi la capi causar ganchis. Mana anchay no gapi cargacho ni campi. Chay mana anchay cactinta hermano chay mundupi chay la capi mana cascunata zuar ganchis. Imaginen, porque mana kay la capeca ya chachiwanchicho ari kay sumak anchana palabrasta.
Entonces, maipachachos no canches, que hay palabra también ucanchay, que hay palabra, tata Dios canchay guargan son goncherman, y chaynictatas no ganches, decidir ganches, catita, servita, en cierta cuita chay Jesucristo man. Amén, hermanos. Y mientras kunitan que hay focota cancuna kawari rikushangiche, pero man churaykuy man focota, pero manata hermano, corriente man, conecta y mancho, y mamanta sirvenga que hay foco caipe, manata anchangacho onzalla, pero mana funcioninta juntancho. Akinayata hermano kashan mundurunaka chaypi kashan, pero mamonancho hermano tata Dios man chimpaykuita, mamonancho tata Dios man kaskaykuita, mamonancho tata Dios man en cierta cuita. No ganchisca que la camundomanta loximus paga chay Jesucristo man en cierta cuins. Kay focotapis may picha corriente kashan chayman kaskaykuchina itian y chaywanka paipis anchayta kallarenka. Picausan hermanos. Chayta ni shawanchis kankunaga kay pachapi anchay kangichej. Orqopatapi nin llaqtaqa mana pakasqa kayta atinchu. Qankuna rikunkis anchata karumanta pacha rikukun anchaqa echari manachu. Cuando viajanki flotapi, cuando viajanki avión, hermano, tutapi ñogapis viajani, hermanos ni. La mayoría cuando rico, hermano, Brasil, ukutimuiku, siempre tutapipuni hamuiku. Entonces, hermano, avión manta rikuni, karupi anchakunata. Hakaykunaka llaqtitas. Que no canchen, hermano, ajinata kaipacha causa en incherpic anchananstian. Amén, hermano. Muchas veces, hermano, pero anchainiquitaca, Joaquín kunaktaca, callarishan, hermano, chaylaka, tapapuita. En vez que anchainiki, munduta estaban anchashanantaga, mundo más min, hermano, anchasniquita, apagapuita, callarishan. Y matas chay, huchari. Lo que matach ñoqanchis kay mundo cosas man qoqapunchej y chayta qallarin hermano debilitaita k'anchaykita y wakenqa hermano apenas llataña k'anchashankichis. Chayrayku a veces apenas llataña rikuriykamunku iglesia wakenqa hermano kay focota rikunkichikchu hermano ¿qué tal taj kay foco? Hap'inman y wañupunmantaq hap'inman wañunmantaq gustasunkimanchu ajina wasiykipi kay foco kananta. Ñoqa muchas veces kay hawakalillapi tiyan focos apagakun hap'inta. A veces ñoqanin de una vez kay foco apagakun mams, a veces rumancho qaspapas de una vez apagarpayman. Molestaban. Ajenatata nin tata Dios hermano molestan chayqa kashan muchas veces rikuririmungichej y chingariripungichej iglesiaman. Rikuririmungichej y chingaripullangichej iglesiaman. Congregarikamungichej Guatemantapis chingaripullangichekta, echari manachu. Entonces chaykunaqa kashangi chay focohina, hap'ingichekta, apagakungichekta. La doygipi gatani, mayqin por fin gangi. Hap'ingichu chayri, de una vez chu quemagungi. Entonces chayqa nin tata Dios manga también molestan. Pero cuando foco anchan hermano, entonces trabajuntas ruasan. Entonces ñoqanchis ajina kananchis tiyan, kay anchay, mana apagakuj. Anchan tukuyman, anchan karuman, ajinata no gains hermano, anchanegitian, mana kay ukulapichu, kay ukumanta hermano kangi apakunki anchanasta, y loxispata hawapi kay familia ikima mundurunasman, anchanegitian, causainikiwan. Amén hermano, mana kananchu tian sutilay evangélico cristiano, o rompecadenas manrini, pero wasikipi, ubasuykipi, utrabajoykipeca, igual que mundo que quillan, actuanki, parlanki, piensanki, hasta ruanki, entonces manak anchayga campega cancho. Y chaypega nin bibliaca pantakushangiches, kankuna kikikichik engañakushangichik. Ni yatag nin pipis hermano anchaytaca hapichinchu nin wichiwan kuspuigunampa. No katapurigis kangunata. Pita kankunamanta hermano, uchay michirota, uchay velata hermano, wichiwan kuspuyarpan. Ni pipsa no ve. Nita hermano, cachiuraykimancho hermano, focos instalayguchikunki, ¿verdad? Yo creo que kan focotaca siempre hermano altopatitaman churanque, con anca focos recorregamos, unaiga carga mecheros, ¿verdad? Mecherotapis hermano, patitamampuni churana carga, y mapaj, para que tucuy, wasipi tiakujunata, anchanampaj, echani manacho. Ahora, se kan familia ikimanta kanki, sapitaiki cristiano evangélico, y mapata tata Dios churasanki, anchayta hina canto qarisunki tukuy chay wasikipi kaqkunata anchanaykipa allin kaqwan
chay allin kaqniykita rikuchispata k'anchashanki, entonces tukuy chay wasiykipi kaqkunata gananki Tata Diospa. Fuerte aplausos, Iglesia de Cristo, aleluya. Pillapis nin hermano, k'anchaytaqa nin hap'ichispaqa pataman churan wasimpi tukuy kaqkunata k'anchananpaq. Amén, hermanos. Muchas veces runaqa qallarinchis, hermano, Tata Diospa con tanta vez palayta, nita, Señor, imaqtinta qanman entregakuni, pero kunanta tukuy runa qallariwanku rimawayta, chignikuwayta, rimapayawayta. Es que qanta, hermano, uqharisurqa chay wasiykipi qan k'anchanaykita chay familiaykiman, qan oranaykita paykunarayku, mañanaykita paykunarayku, ayunanaykita paykunarayku, mana quejakunaykipaqchu. Amén, hermano. Pero mais karuna, hermano, quejakapun tatay entregakuni kunan runa esposo o cosa y wawasni o familia o hermano o vecino en contra no sayarigo sayarikunan kupunitian. ¿Por qué? Porque qan kashanki chay k'anchay y k'anchay kanin mana la kawangachu, mana kausayta atinchu. Hinallata, hermano, chay familiaresniki mundanos kashanku ucha paykunak piñakunankunak manaña tomarisunchu, manaña coquearisunchu, manaña chanseanarisun. Claro, charayku paykunaka piñakunganku, pero piñakuchungupis k'anchayqa laqataqa atipanampunitian de que qan Cristowan k'anchay causa runa kanki y Cristowanqa familiaykitaqa conquistankipuni gananaykipuni tiyan Jesucristopaq Iglesia de Cristo. Allarikuy kusiwan, aleluya. Ajinayatataq nin k'anchayniykichayqa nin uyarichis, ajinayatataq k'anchayniykichayqa nin k'anchachun runaspaq ñawpaqinpi kayqa sut'ita kaypi niwanchis. Noqanchisqa nin, hermanos, runakunaq purinasninkupi runakunaq chawpinkupiqa noqanchis qallarinchis tiyan k'anchayta rikuchiyta que qanqasqaykita Diospaq wawan. Amén, hermano. Cuando noqanchis, hermano, lluqsimunchis laqamanta, entonces laqaqa kashan mundo. Cuando k'anchayman lluqsimunchis k'anchayqa kashan Jesucristo. Entonces, Biblia peca ninchari imatata k'anchay laqawan ruwan. Entonces, ñoqanchis ña lluqsimunchis, hermano, chay laqamanta k'anchayanman, noqanchis imata ruwananchis tiyan kunan kay mundo kusaswan. Charayku nin hinallatata k'anchayniykichayqa nin k'anchachun runaspaq ñawpaqinpi. A veces runaqa nin imaqtinta runa qanmanta malta parlan, es que qanma allintachu k'anchashanki. Charayku runaqa malta qallarin parlayta. A veces, hermano, qannikta tukuy institución qawarasqa uq runanikta. Tal vez niñoqa chayta ruwanichu, tal vez uq runapis más ruwanchu, pero cuanto más uq runa ruwasqanrayku, hamusqaykirayku, congregakusqaykirayku, que qan nirqanki hermano kani, k'anchay kani nirqanki, pero por cuanto qan cometesqaykirayku ña tukuy ña qawarasqa kayku mañawiwan, ¿sí o no? Pero kananchis tiyan conscientes también, mana noqanchis uq runarayku también qhipanman urmaykullasuntachu. Noqanchikqa sigue k'anchanallanchispuni tiyan hasta Tata Dios amunankama. Picausan, hermanos. Entonces, si ñoqanchis kanchis k'anchay, imi ruwananchis tiyan noqanchis munduwan, imi ruwananchis tiyan kay Navidadwan, imi ruwananchis tiyan noqanchis chay arbolitowan, imanu ruwananchis tiyan noqanchis chay Papa Noelwan. Mana noqanchis nima ruwananchis kanchu, hermano, chay Navidadwan. Chay Navidad o hatun engaño total. Maypichus, hermanos, acá egipcios kayupaycharqanku chay Dios Sol, chay maypichus Dios Sol mantata jamon, hermanos, ni Nimrod, may mantata samo, hermano, Tamuz, y también, hermano, chay María cuentampita churaygungu chay warmi Semiramis. Chay ko engaño. Chari manacho. Kunan wasiykiman churaykunku arbolitota. Isaías libropi Jeremías picashan, ñoqa predicasa chayta domingota, hermanos, ni imaqtinta kunan arbolitos wasinkupi churanku, chay arbolitos si kanchay pinusta wasiykiman churaykushanki, hermano, totalmente uqpunkuta kicharashanki chay supa yaykumunanpaq y tiyakunanta wasiykipi. De que kan compadreta, comadreta ruakushanki, diablot invitashanki que wasiykipi tiyananta y destruinanta wasiykita. Entonces, hermano, manami walecho no gains, hermano, kaikunaman urmaykunanchis. Picansan, hermanos. Sotingman.
ñuqanchis hermano k'anchaymanta kanchis manaña nuyma ruwanayis kanchis amaña palaychu musuq watamanta qunqapuy musuq wataqa mani hayk'a shamunqachu cuando watas pasapun más bien wataman pasasqaman hina munduqa mawk'ayapuyta qallarisan mana musuq wataqa chayamunqachu solamente hermano calendariolla tukukapun calendariolla cambiakunqa picausan hermanos sutinman ama kan hermano chaykunaman ch'ipayukuychu ama kan nicho hermano wakin iglesias invitashanku imanespata haku chay ch'isi kanqari buñuelo chay ch'isi kanqari chocolatada niñota nasichisaqkuari haku tal vez kan ay risa haqaypi nin niño nacenqa noqa tapuriyki qanta mayqa kutita kan nasimurqanki ukutillatachu mamayki waqsanman lluqsimurqanki chayri sapa watachu hermano yaykuspa watiqman nasimurqanki Uskutillata, Jesús pis hermano, uskutillata nasimorqa. Mana Biblia picancho hermanos ni sapawata ñuqata nasichiwangichik. Católicoqa niñunta sapawata nasichin. Totalmente pantaypi, charayku kaypi nin akinallata k'anchayniykichikqa nin k'anchachu runanspaq ñawpaqinpi. Amén. Aunque ñuqanchis k'anchasunchis k'anchayqa imata niyta muna manaña chapukusunchu chay mundo cosasman charayku runaqa muchas veces parlanqa parlachu aunque simin muyurinankamapis parlachu pero sabes que cuando kan sigue k'anchallankipuni paymanpis k'anchaykarpanki aunque siminpis muyurirqan rimasusqanpi pero hamullankata k'anchayniykita rikuspa paypis chay k'anchayman hamullankata chay akashan hermano de que k'anchayqa munduta k'anchanan tiyan atipananchis tiyan pikunachus contranchikta palanko pero kan k'anchaynikiwan chay kashan apurinikiwan t'aqakusqaykiwan manchachikuspa tata Diosta kan hermano payta k'anchaykunki paypis hamullankata kan hina k'anchallankata. Fuerte aplausos Iglesia de Cristo. Amén hermanos. Si ñuqanchis k'anchaypi kanchis manaña kanchu rabiakunayki laduykipi katani si k'anchaymanta wawa kanki maqtin rabiakunki si k'anchaymanta wawa kanki maqtin phiñakunki Jesucristoqa k'anchay karqa si ñuqanchis chayman insertasqa kanchis payqa mana phiñakurqachu si ñuqapis kani insertasqa chayman makanaychu tiyan rabiakuq makanaychu tiyan phiñakuq makanaychu tiyan pastorniypaq contranta palaq ni rimaq ni tutuq ni ima. Al contrario, más bien, horas canaitian, porque canchaymanta runas imaninkuta, oranais tian pastorincherma, canchaymanta runas caninku, mana tutupayanach tian, mana zinapayakunes tian. Canchaymanta runas hermano, manaña suakunguchu, canchaymanta warmisca carisca hermano, manchachikuspa hermano, huchamanta takakungo. ¿Por qué? Porque cancu cancha y guaguas tata Dios pata. Amén hermanos. Chaytataq nin paykunaqa allin ruwasqasnikichikta rikuspa hanaq pachapi kasaq tataykichikta hatunchanankup. Ahí está. Depende kashan noqanchismanta hermano de que qan familiaykita gananaykipaq. Pero si qan ma cambiankichu kikillampuni kanki imaynata entonces familiayki gananki. Pero runaqa muchas veces hasta oracionta mañakunchis pastor oraripuay familia imunani Cristoman hamunanta. Pero qanri k'anchashankichu cambiankichu kikillampunichu. ¿Sabes qué hermano? Runamasisninchis familiayki hampunqanku Jesús hina k'anchanayki tiyan k'anchayqa kashan palabraman hina kawsanayki tiyan chaypiqa ari ganasun pikawsan hermanosni paykunaqa nin allin ruwasqasnikichikta rikuspa cuando noqanchis hermano k'anchaymanta kanchis alichas cosas ruanchis manaña munanchis hermano manakaqkunata ruayta mundupi kaspari ari mundupi karganchis manakaqkuna ruarganchis. ¿Por qué? Mundumanta runa karganchis laqamanta runa laqamanta warmi laqamanta wawa laqamanta joven manaña kunanqa hermano k'anchaypi kaq jovencito atinchu pues hermano much'anakuspa empanadasta quemayta manaña pues porque qan kanki k'anchaymanta k'anchaymanta warmi wawaqa manaña hermanos ni chaypi pantalotunta chay calzita shurakunaysa tiyan si qankuna k'anchaymanta kanchis k'anchaypiqa nincharita tata Diosqa amaña warmiqa churakuchunchu nin pantalonta chay calzasta ninchari amaña churakuchunchu nin
abominación imataq nin ñuqaqa chejnikuni millachikuni nin kay hina warmitaqa cuando maypichu churakun pantalonesta calzasta pichu siminta pintakun chukchanta utukun chaykunaqa millachikuni nin ay qankunamanta warmi seunman kaqkuna ninchari mundupi qari ni pima palapasurqachu ni pima yachachisurqachu claro aterqanki hermanos henqaykimanpi churaykuyta kayman pachapas hermanos ni pasarpachita uqllaurita hina no ver si o no mundumanta warmista rikunkichaschu munduman qari rikunkichaschu warmiqa todavía aretella churarpakunpis pero qariri muyuynintinta junto aygarpachin ninrinman aretesta laqa mundo picansan hermanos sutinman entonces hermanos ni anchayqa manaña ni matas wananch tiyan laqawan amén hermanos ni así que hermanos bien claro niwanch tata Dios punto 2 imanita Jesús willawanchej pitaq Jesús kanin willawanchej pillapis no qawan puriqqa mana nin hermano laqawan por engañachu nispa niwanchej Jesucristo ahora sin se qankuna nin no qapi creesqaykichirayku k'anchay kankichej entonces kunan qankunaqa k'anchaypi runasqa manaña laqapiqa purinaykichejchu tiyan manaña laqamanqa chapukunaykichejchu tiyan niwanchej libro San Juan capítulo 8 verso 12 lerisunchej a ver imaninta kay libro de San Juan capítulo 8 verso 12 kay hinata nin Jesús uqkutitawan runasman parlayarqataq manoqachu nishaykich Jesús uqkutitawan runaspa parlaspa nillarqataq imanirqataq noqa kay pachaq k'anchay kani pillapis noqawan puriqqa mana laqapichu purinqa astawanqa kawsaq k'anchayniyuq kanqa nispanerqa Jesucristoqa ahí está bien clarito Jesús uqkutitawan runasman willasharqa kunan kaypips kikin Jesucristo kashan siminikta palasyasunki nishasunki kunanqa waway uqtawanpis kunan palapayki qanta nisunki noqa kay pachaq k'anchaynin karqani primerota nisunki noqa Jesús es la luz primerota pay karqa kay mundupi k'anchaq paypis no ve hermano Mariamanta nasimurqa no ve y kay mundupi pay k'ancharqa allinta rikuchirqa testimonionta chari manachu mana tarparqankuchu ni ima pantayninta munarqanku tarpayta pero materqankuchu imaqtin porque karqa tatampis k'anchay y paypis k'anchaymanta hamuq y k'anchayata karqa ahora no qanchispis hermano Jesucristo imapaqtaq vidanta korqa no qanchikta salvanawanchespaq no qanchis kasharqanchis mundupi laqhapi wañusqa hina y charayku nin pillapis no qapi nin creesqa pillapis no qaman nin hamuqqa noqa karqani kay mundupi k'anchay si qankuna nin kay mundumanta laqarunas no qaman k'aska kamuarqankichej entonces qankunapis nin k'anchayakanaykichej tiyan y manañataq nin hermano laqapichu purinaykichis tiyan porque imaraykus qankunaqa k'anchaymanta wawas kankichej niwanchis t'aqllarikuy hermanoy hermana fuerzawan aleluya picausan volumia pari picausan sutinman eso entonces pillapis no qawan puriqanin manaña laqapichu purinantiyan laduykipi kaqtani se qan Dios pawawan kanki manaña laqapichu purinayki tiyan manaña mana kaqkunitata palanaykichu tiyan manaña kayuyaynikipi piensanayki kanchi hermano mana kaqkunata kay mundupi sabes que kunitan hermano runa imata piensasan warmis imata piensasanku kay añunaykupaq rantikuyta chay canzoncillo pukata y chay pukachu raykuspata ninku amor ninkashqa kankay creenku chay puka canzoncillopi kananta amor wakinkunaqa ninku q'illu calzontallata churakunqanku sabes prosperidad nin kanqa chay q'illu calzonpichu kanqa prosperidad papito mamita linda kunan imatawan mundo inventaykuku chay q'omer calzoncillotawan imapas churakusunchis dolaresta q'omerkuna hap'inapaq tan engañoso chari manachu ama kanchaykunaman urmaychu chaykunapaqqa noqanchisqa hermano wañupunchikña amén hermanos hikawsan sutinman entonces kaypinin noqa kay pachapi k'anchaq kani pillapis noqawan puriqqa nin manaña laqapichu purinqa
Yo sé que zapadía cancuna ningis no cacani cristiano, no cacani evangélico, no capi Cristo tiaco. Entonces, manaña kai la capi unas ginacho no ganchas purinanchis tian. Amén, hermanos. Manaña ni ima chay fiestas paganos man no ganchis ripunanchis cancho. Pecausan, hermanos, ni. Sutingman. San Juan 9:5 imaninta. Kai pachapi. Kanay kamakanin kay pachak anchay ninkani nispa nerka Jesús. Si kay pachapi ninkasiani chayka kay pachapi kausanay hamakak anchay kachayakpuni hanak pachamampis ipusa anchay yapuni kasak. No kanchis kunan kay pachapi kausasan, sí o no, hermano. Entonces anchanan satian imagen porque no kanchis kasian insertasca Jesucristo man. Ujria kan nergangi no ve Señor Jesús hatisqaiki sirvisqaiki nergangi jari manach chaypi nishargangi Señor no gabis kunanga kanhina kanchasa kay mundopi pero kay mundopi kashani kanchasa kausanay gama chay kanchakunata hermano chay ñawich elmipi sipusoins chay foco quemados queda kapungits. A ver, pitata hankunamanta wasigichip foco quemar bakun. Gusta suma. Yo lo quisiera, hermano Pablo, yo te los regalo aquel foco quemado. Te los regalo. O pitas nima, vendes alguien chay foco quemado. Te los regalo aquel foco quemado. Me molesta. Han anticuacho foco quemascata. Pita hankunamanta foco quemascata anticoma. Ay, cachito, regala pues pita. Jesucristo mana kay foco quemados au jarikapungacho. Pikunat kayguna, chay mundo ancha pokukuna. Kanka naigi tian kay foco hina kanchak servicio chay kunat hamus po jarikapunga kanchayni wan kanchayatata. Fuerte aplausos a Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, hermanos, señor ganch kay hermano kanchay kanchis, kanchay kaning manañan hermanos ni palanach tian manakakuna palabras. Kanchaypi causarunaka manaña piensananchi tian pensamientos neo manakajkunata. Kanchaymanta runaka manaña palananchi tian simimanta manakajkunata. Kanchaymanta runaka manaña kaychakisnenka manakajkuna yankunaman purinanchu tian porque kanki kanchaymanta. Kanchaymanta runaka mana piñanakuchu kanan tian nita kaninako nita chihninako. Kanchaymanta runaka maninanchi ama makikista haywarinkichichu nispaka maninan tian. Kanchaymanta runaka maninch ama kay mantaka yana ama palapangichich mana pitaj pay ninampaj hakay punchay hermano tata Dios la juzganga runataka mana noqaqa ni pitapis juzgaygichich aunque por más imatapis ruayts porque mana noqachu vidayta qorqani qankunarayku sinoqa Jesucristo vidanta qorqa qankunarayku noqarayku munakuwasqanchirayku. Amén, hermanos. Pero runaka qallarin juzgayta qallarin ufpisi errorninpi a veces, hermano, pampachaita runata. Yo siempre ñakani sergani. Tapuriki canta. Pitaq me echan chuchallita. Pitaq me echan gachupantaita. Tú que pantanches. Hasta discípulos pantarganco. Pero pantainingo ma paikuna nerango más reconocer ganco pantain chay canan tian reconocer. Reconocer ni tatay pantainita. Pero tatay amaña kunan hakaimanta pantasarcho. Paikunapis pantas kankumanta hakayman manaña pantalganguch ujina pantaykunatas pantal pero rerkanku corregikuspa y al final de cuentas chaerkanku lo que matas conseguinanguman ajinayatas no ganchis purishanchis hermanos ni pecausan hermanos sutingman a veces unaka hermano uqtaji con pantayninta ya está mamunancho ni makita haywarinata makay runaka kanchaymantacho kanchaymanta runaka masmin ni wanchis aún nin bibliapi ni wanchishari. Anki pantayninkuta rikushanki paykuna ukumanta lluqsimuy pero maninchu cheknikuy nispa. Chari solamente nin lluqsinpullay y tirikampullay pero ama cheknikuychu. Pero wakinkunaqa hasta cheknikuyta chaychan. Ima chaynik ama makita haywarinkichuschu hermanos. Paykunaqa t'aqakunku ama maki haywarinkichuschu. Fácil kay simi parlanan. Pero a veces cuando no katapurini kanri maymanta hamunki ima ruanki. Si achani vidaygita maymanta samusqaygita imaqtinta hukunatataq kay hinata ninki sikunita noqa nisuykiman imayna sientekuwaq Bibliapiqa yachachiwan t'aqakuy lluqsipuy pero manan yachachiwanchu hermanos cheknikunayta noqa palapanay tiyan maychis palapanayta Bibliapi kayta nin ama cheknikunkichik no no ve ayqikullay t'aqakullay pero ama cheknikuwankichikchu nanchis cheknikuypi ima kasha ama palapankichikchu ama makitapas haywarinkichikchu chayqa cheknikuyña
¿Sí o no? Chayqa palayqa chiqnikuña. Pero cachito kaman palayni, pero cachillotata desmascarakushani que cascaita chiqnikuyniuq. Y todavía ni más descubrió palaynikipi descubrichikunki. Picansan hermanos, sutinma. Kinsakakpi manintaj. Pillapis nin hermano canchaita hapicheja nin manari wichiwanchu kuspuyku. Nitag nin hermano kachiuran manchu churayku. Eso es cierto, ña kapalaychisña. Imaninta kay San Marcospis ni llanta kikinta, San Marcos 4:21 imaninta, chanta Jesús ni yargata, pillapis nin canchayninta hapicheja, mana wichiwanchu akuspigu, nitag nin kachiuramanchu hermano churayku, canchaytaga nin pataman churan, canchanampaj. Eso es cierto. Kaypi Jesús ni shan runasman, yachachishan piman, discípulos niman yachachishan, uyariwaychis kaytanin, acaso kankunaka canchas nigicheta hapichispaqa, wichiwanchu kuspiyungich mana echarinin kankunaka kanchaystaqa pataman churangichaq tukuyta chay runata kanchananpaq echarinispa Jesús yachachisarqa. Amén, hermanos. Picausan y San Lucas de imanintaq, Lucas carga hermano ni suman médico. Y Lucas de imanintaq 8:16 imanintaq mana pipis kanchaytaqa nin hapichispaqa wichiwanqa kumpuykunchu nitaq nin kachiuramanchu churayku hasta wanqa nin pataman churan yaykuqkunaqa nin kanchayta rikunanqupaq. Ahí está. Lucas ujinita tataq niyanta pero mana lluqsipusanichu. Kay kikin palabras kikinta palamushan. Echare manachu. Entonces ñoqanchis ajinata palanasti hermanos días. Si mi guimantaqa kanchay warmi kanchay qarijina palanayki tiyan yachaywan. Amén hermanos ni. Palay siempre monakuywan. Palay siempre hermanos ni. Palabraman hina yachakusqaykita. Ama pitapis ima paecho ama tutupaecho. Ni por más dañutas ruasusqanrayku hermano ama tutupayaychu. Ni tatay perdonay kay runamasita. Mana kankuna rikungis hermano Jesucristo carga nin primero kanchay chari. Cuando pay cruz pichacatas la cachar, acaso en el gacho pay, ay soldados romanos, uraicamuya sa cruz manta, pagarichicus en el gacho, mano no ve. A un cruz picachar cachacatas en manergata, tatay Señor, perdona que hay una masisnita, porque me echan guchi matachos ruascancuta. ¿Por qué? Porque carga canchay. A generatata hermano, cuando canta maldad, dañutas ruasongango, que yantata ni Señor, perdona que hay una masita. Porque me haya chancho y matachos para las cantas ni huascanta. Perdona. A veces una cani, pastor, no sé, manda y manchi que hay runata. Pero ya tata Dios ya chachungueña. ¿Acaso pa en el gacho? Cuando nanay tapa sharga, cuando runas algo da coshargango, incluso algo da cospensargan, uray camo y chay cruz manta, salva coi hanquiquiquita, milagros tiquitas de cuchihuayco, milagrota hanya pactas huaco. ¿Acaso pa en el gacho? Ay, pobre hanguna mamá en el gacho. Se no gana el gacho. Señor tatay, perdona, ¿y por qué me haya chancucho? Y matachos paikunas ruasrancuta. Y charima nacho. Entonces, no canchis que yantas cananchis tienen hermanos ni, perdona y tatay, porque me haya chancucho y matachos ruasrancuta. Charay, como hay chicas una pala, no gapa hermano, mancha, no casi siente cunicho. No ganen, Señor, perdona, y charay, cabeza no gané. Siempre hermanos ni pala sazón, sí, hasta donde limpo hermano y palarik, puna aguanta, no gamanta. Ñoqa rikukuni si mana chaychu kani mana afectadochu rikurinay kani si ñoqa chay runa kani anki chay criticanwan chay murmuracionwan chay qanchakusaq allin kaq kanaypaq k'anchaq runa verdad kutinaypaq. Fuerte aplausos a Cristo Jesús. Interesante, ¿verdad, hermanos? Entonces kay Lucas capítulo 11 verso 13 pimaneonchista mana pipis pa kaykunchu k'anchataqa nin hap'ichispaqa mana pipis nin hermano pa kaykunchu k'anchataqa hap'ichispaqa o pik hankunamanta hermano k'anchata hap'ikuchispa kayunkichikchu. ¿Ah? A ver, hermano Pablo, hermano, aquí están hermano Wilber, o vos le ocultas el luz para mí nomás es, cuando llega tu hermanito, no, lo sacas el foco. No. Mana kan kikiyaykipachu k'anchakunayki tiyan, sino kan hermano kuterqanki tukuyta k'anchanaykipak, ¿no ve? Ma kanyach ni hermano kani pero nita huakunamanka k'anchashankichu. Wakinkunaqa ni kanllamapas k'anchakuyta atillankitarchu. Pero kaypiqa nin sut'ita tata Dios hermanos ni, ¿no? Sut'isituta niwanchis hermanos ni, que noqanchisqa nin wasimanqa tukuy yaykuqkunata nin k'anchananpaq y rikunankupaqtaq. Entonces, runaqa qanta rikusunanku tiyan allin kasqaykita, allinta k'anchasqaykita.
Amén, hermanos, ni. Excelente. Y Martinta obra tulicapun. Es que manacacta anchashenki, manacaj zuainiki, charaiku obra capisiapun. Y Martinta mana obra wiñanchu. Es que manacaj zuaikunas ninchis kashan, manacaj kashan, mak anchayat sanjischu. Charaiku nis kikin watan, watamanta, wataka pares pastor. Anchas nico apaga capuchan, chincari puchay. Claro, pues chincari punguicha, semana anchanguichercho. Picausan hermanos. Sutingman. Entonces, wasinchispeka, caripis, warmipis, wawaspis, canchanangutian. Mana pastor yachu wasipi canchanantian, mamapis canchanantian, wawaspis canchanangutian. Tukuy wahyasra kasanchis canchayman. Picausan hermanos ni. Ahora, tawakakman. Alinta kawarichej. Alinta nin hermano kausakuychej. Mana creejkuna ukupi. Kaypi manifestanchista. Yachakuy tawakakpi. Alinta kausakuychej. Mana creej runa ukupi. Kaypi tata Dios ni sawanchis. Muchas veces runaqa nin. Y Martinta pastor runa grave murmurawan, criticawan, más ricuita atiwanchu. ¿Tú qué matas? Sabes, muchas veces manacaj portacos haigiraico. Cada sean honestos. Ñocatas primero tu peca hermano, haré criticaba canco, pero maca son hecho pasajero le echa casca. Pero conanca, si cuni hermano, picuna runas criticaba canco, chay conanca siempre aún católicos cachanco, respetabanco. Zikuni poco iniquita, zikuni cambio iquita. Hasta mapa ikuna hamunguch iglesia man, pero radio an kashan gustaban predicas reiki. Y sutita ni puego. Mana kankuchu. Pisis pastoresta uyarini. Ajinata nihta. Mana kanka pakayuspaka mana manchachikuspaka ni punki. Maichis kakta runaman. Bueno, runaka si cuenta kukunga chayka. Bueno, hapikunga y huyshun marikutirenga ni wango. Kunan kaipi imaktinta runa no kanmanta malta palan umalta tratasunki. Muchas veces kan hermano también ma cambian gicho. Imitata nerisunki hasta campis simiguita kicharillanguita, doctora walpajina, catalán gallojina. Entonces, may picashan chay, hermano casjans. Biblia canans, yampusunko, umuiguku sunko canans. Deja y palachun chaype. Anki maijina palaisapa runapis kanki, umuiguku. Y Biblia canin umuiguku taka, Dios o cariwasumpune. Pero se cancha irato hatun chakun ki catalán gallojina, anki hermano piscay, humillas casi corinque. Ahora, imaninta kay 1 Pedro capítulo 2, verso 12p. Imaninta, lerisuins. Uyakaranchis pinipuason kay palabra. Alinta kausakuich mana creejkuna ukupi. Paikunakanin kankunamanta sagrata rimanganku. Imaraiko. Es que manakaj a veces obrains. Manakaj purinins. Manakaj palainins. Manalintacho a veces hermanos ni apanakuita kallarins unamas ninchisun. Kunang lerisuins. Imaninta. Alinta kausakuichek mana creer ukupi. La doy picastani. Alinta kausakuna kasca chay mana creer ukuruna. Ahí está. Alinta. Maninchu mana. Imainataps kausayais maninchu. Cheraik ma gustó ancho a veces hermano radio puakin guna ganin. Ay hermano imainaps kangacha. Ma gustó ancho. Imaninta kaipi. Alinta kausakuichek mana creer ukuruna kunapi. Mana nin imainataps causa na yach. No palabrang mankina causa nes. May chikatata yachachimugis man tukimamanta no ve. Nigris nigits manta yachachimugis. Nyawis nigits manta yachachimugis. Yuyay nigits manta yachachimugis. Hasta chukchata kutuchikunagits manta warmis imaina chukchais tukima yachachimugis. Y matas ta umunangits, a ver hermanos. Entonces, si no cains kai kunata uyarikuins, entonces alinta causa inigue kanantian chay mana creer runa ukupi. Hasta si mi manta palay naix maname, unay kari manakah kuna palargans no ve, warminchtaps umuigachach kans manakah palay, hasta chay manta yachachigits. Chari manach hermanos ni. Charaiku palabra kanin lado ikipi kashan, makiki piñawi ikipi, lado ikipi kashan.
Nicho a ver hapishanki palabra ikit. A ver kunan lerisaj. Allinta nin kawsakuychaq mana creejkuna ukupi. Paykunaqa kunan sagrata qankunapaq rimanqanku. Ari, porque maraykuchsa rimawasunpuni. Yachanku paykunaqa manaña paykuna ruwanasninkutaqa ruwasunchu, ¿verdad? Ñuqapis maypachachis lluqsinpurqani amigos nimanta, hermanos. Amigos niyuqa tukimani warqanku ancha phuku. Tukuylayata ni warqanku. Manaña kunan tumasunchu que aquel otro. Tukima. Charayku nin mana kaypi sut'isituta niwanchis paykunaqa nin kunanqa sagrata nin qankunapaq rimanqanku. Sagra runaspis nin kayniykichikman hina. Chaywanpis nin Diospaq watukunkunaq p'unchayninpi payta nin hatunchanqanku. Allin ruwasqasniykichikta rikuspa. Ahí está. Si ñuqanchis hermano, aunque rimachungupis, imatapis ni chunku, pero si ñuqanchis mana chaychu kanchis, ñaqa nisharqano ve, si mana chaychu kanki, ama kansi sientekuychu, imatapis ni sachunku. Si ni sunku, vela foco acá samunki kayma, vela tapukuchigi punichu imataj. A ver, tapurigis, a ver, si mashkasta ni sungis vela pukus, ancha pukus, mashkasta kaypi vela pukuchigis, anchasta wañuchigis, a ver, ni waichis, si mana kankichu chay, imamantasi sientekunki. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, runaka, urmachisunampaka, palancapuni manakata, kanchaynikita apaganampaka, siempre, hermanos, neis runata diablo cotilesanga. Cuando can hermano michiro tapichinki, y manatak tapangichu, velata chay manchuranki, manatak tapangichu, y más tajamon hermano apaga chay velata. Chuspis, pilpintos, echale manacho. Y muchas veces, ajinayatata jamón, hermano, kaikunas apagar pasungan, allinta jamuk shaktik, allinta ora kushaktik, allinta cancha shaktik, pilpinto jamón, pum, cancha hay que apagar van. Igualito, jams, allinta ora jamuk shaktik, allinta jamuk shaktik, chaynik pisang, bela poco kan que ya está, octavo mahamung nyakultuman. Radiki patani, imagina kanki. Picansan hermanos ni. Sutingman. Entonces ning sinyo kanchis ning hermano kawarich. Chaywampis ning Dios pagning. Watukunan unchaypirip. Paita ning hatun changanko. Alguien ruas kaykichekta rikuspa. Chari manacho. Kanko momento. Maipits hermano. Bueno. ¿Verdad? Paika cambian hoy. Casilla monargan tu que la llaman urmachita mate nicho. Mejor cambian. Alinguarme kutipo. Grave carga kaiwarme. Grave carga kai cosay. O grave kaiwawa y carga. ¿Verdad? Kunan cambian. Jayarinque, alinta, parlaita. ¿Sí o no? Entonces, alin palas pari, pogoininta zicuspa, jampis ninki ma. Zipusun mancha, porque, ¿verdad? Cambio tiencha y peca. Echaré manacho. Anchayga siempre alintapuni ruan. Echaré manacho, hermano. Entonces, hermano, y martintas con una jamanta malta palan, es que janyatas manacascunatas ruanki. Ahorita, kunitan, si no manacascunatas ruas, jayarenga chiruna palaita. Pitas más palancho, hermano, que hay ministerio manta, rompe cadenas manta. Tú cuy palanco, ¿sí o no? No hazi puspaca, rompe cadenas man pone reposa. Pitas más palancho. Y martintas ajina palanco. Si kunchini alinta. Aún predicainipi, palainipi, mayoxi punicho. Entonces, runaka, munan chaywampuni obrata sayarichita. Munan chaywampuni kaskakuita. Munan chaywampuni obrata hatarichita. Imagten. Kay pisut etanewanchis. Siño kanchning hermano, paikuna chaupipi, alinta anchasunchak, paikunaga, tata Dios ta kayarenganko, hamuspa hatunchaita. Sumak, obraigichekta, kausainigichekta, rikuspat agliarikui, Iglesia de Cristo. Entonces, interesante, ¿verdad, hermano Somanacho? Excelente. Ahora, si pide un hermano criticación que murmuración, chaipuni kanki, bueno, pues, y manangi tanki katari hinapi se koy kachaco, hermano, bueno, kutirimunay que tian cancha una manjena, pues, a veces yo gani ni pune.
Si razón ni manta ni wanganku chayka, bueno, gracias, murmuras manta, porque chaywan kutiribani huyshuyman. Chayku no gani, kanri kukunkin, no gaje para kunaitian, si cani real o mana chay persona. Y no gan si yachakunchi chaymanta, hermanos ni. Picausan hermanos. Kan yachakunki, tata Dios yachan. Porque tata Dios kanin, rexin yuaynigita, rexin songoygita, mana gan yupaymanta pagasqa. Amén, hermanos. Imanita kunan kay Filipenses capítulo 2, verso 15 al verso 16. Kay palabras manchay achito no gapa. Filipenses capítulo 2, verso 15 al verso 16. Akinamanta nin Dios pahuawas nin mana chichiyuh. Akinamanta Dios pahuawas nin hina mana chichiyuh kanasya mana palasan chay chichiki patakaray sino ga chay huchas chay manta palasan. Mana huchayuh kanaygi chehtian la duigi picasta mana chichiyuh mana huchayuh kananchtian. Amén, hermanos. Kay pachapi may sacra huchasapaspaj runapaj chaupinkupi. Ahí está. No canches, hermano, kay mundo chaupi pichariti a Sánchez, claro. Tal vez familia gips católico chay ukupi hankasyan chari manach. Tal vez esposo gips esposa gips católico pero chay kamapi puñushan que católico pero chay picanay gitian han anjay. Maninay gitian hatari ko kuchi no ga anjay nya kan hanga la kamanta kuchirun hatari maningicho. Biblia peka maninta. Walmin kres kangray kuning atin chay walmin ko santa anjay guspa salvay tata Dios paj. Ahora, se can hermano, uarmilla hermano cristiano, y cosaikita, huacamaman cachapushan, kringicho cosaikita, gananait, hasta hermanos, rabiaman, piñaman, cutigo chinki. ¿Sí o no, hermanos? Pero cuando can yachacuskaikita cae, hermano, hasta munakunki, machachtimpis, ama, puño capo y cae, papito ningue. Entonces, cae, verdad, paega cambia, no que cachani pantaipe, cuintata cocunga. Chay khawri situta kaypinin akinamanta Dios pahuawasnin mana chichiyuh mana huchayuh kananchistian kay pachapi may sacra huchasapa runaspaj chaupimpi. Ahí está. Kankunaka nin paykuna chaupipi anchanaygichtian ch'askashina tagllariko, hermano. Ahí está. Bien clarito, versaban pero se minten. Ama o paloro genayakani. Aleluya. Gloria a Dios. Kankunakanin paikunak chaupinkupik anchanaygichistianin ch'askashina. Kay fokojina. No sé, can tal vez hermano kay pican guarmilla hamu con carita. Imagínate que no se me hayan hecho. Maya chanicho. Tal vez chayaktigeka, tal vez kay pikusi hapisunki, wasigiman chayaktigita, nya kanina kshanginya kosaikiwan. Kay tapsaway kunayki viejo. No, pues hermano, así cuándo vas a ganar, hermano, a tu esposo, a Cristo. ¿Cuándo? Los jóvenes cuando vienen aquí, hermanos, a ver, ¿cómo llegarán a su casa? ¿De qué se han aprendido? De nada. Aburrido estaba. ¿Cómo vas a ganar? Yo también aquí voy a aburrido, yo también voy a volver. ¿No ve? Picaunsan, hermanos. ¿Sabes? Caimanta cheanay gitian, esposo y que chay picashan ni naitian, Martín, Juancho, Sotico, Martín, may picasian que chamo niña. Imagina kashan que esposo y mucha garpay. Y manda con acherato, Martín. Cambio, tian. Charima Nacho. Igual campis esposo, esposa y kiman chamo niña esposita, munacuiwan. Imagina capuchawan curpelay, muchayku. Oh, verdad que esposo y cambian. O nicho pero nin kay Biblia pe. Anchay qimata kashan, cambia ya carácter niguita. Cambia ya mañudo kasqaykita. Picaunsan hermanos ni. Sutingman. Excelente. Imanintas 16 pi. Wiña y causaita koch palabranta nin paikunaman
willasiaspa. Wiñay causa koq palabranta paykunaman willasiaspa. K'anchaynikiwanqa Dios pa palabranta willashankiña. Imagten, porque palabra cheqanman chayachasunki, ¿sí o no? Kausaynikiwanqa palabratapis willasawajina ña paykunamanqa chaywan participaciankiña. Ajinata nin Cristo kutimuynin p'unchaypi mayta kusikusaq. Yachaspa nin kallpakusqayqa trabajasqayta mana qasipaqchu kasqanta t'aqllariku hermano Iglesia de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, imatapis ruanch, kallpakunch punia no ve, kallpakunch esfuerzotas ruanch, mana a veces palanayki kashaktim aguantakun, que si o no, tal vez haywarpanay kashaktim frenanki kaypi. Claro, más fácil cristiano que hermano. Pero chianans tian chayman. Charayku kaypi sut isituta nin tata Dios hermano, yachaspa nin kallpakusqayqa nin trabajasqayqa mana qasipaqchu imapis kashan hermanos ni. Amén hermanos. Ñuqa kay palabras manta manchayta hermano walqarikukuni ninipuni Señor manuqa pierdeymanchu nimarayku tatay hanaqpacha reynuykitaqa. Imamanta sirvinman tatay kay chika watat hamuni tukuyladuta purini tukuyladuta zini Señor imamanta simana naqhawan ripuykimanchu imapa qasipa kama kay tukima ruwasqay tukima kallpakusqay Señor k'anchanallaypuni tiyan hamunayki ratukama. Amén hermanos. Tata Dios palarqa kay chunka virgenisman no ve pishqa virgenispata k'anchayninku tukukapurqa imapi rikhurerqanku. Amapuni hermano qampatapish chay k'anchayniki tukukuchunchu. Ma kayllapichu palan virgenispis hermano palarqanku chay chunka virgenismanta. Chay pishqa karqanku wampu kayninkupi ma k'anchankuman tienerqankuchu. Chay pishqata karqanku manchay yachaysapa palabraman temerosos wakichisqas. K'anchasninku apagakurqa pero yaparqanku chay rato apicharqanku k'anchasninkuta. Imata kasan chay reconoce en momento hermano huchallisqaykita. Al momento reconoce, pero aquen mamunanchis reconoceita. Reconoce hermano. Amén hermanos ni. Maychica mana reconoces qankurayku carcelespi wich'usqas kashanku. Maychica como pastor amini a veces hermano mamunanku sujetakuyta pitaq pay. Pero con antes cárcel para arrepentidos kashanku. Como si fuera ñuqaqa mana kaqtapis consejashay imagina. Pero tata Dios para chicotenga fuertemen hermano. A veces ñuqa nini Señor yachakuchungu arrepentikuchungu chay cárcelpi. Tanto que tapushani negakungu kuchishakushapapis. Y a veces obratapis predicaytaraq monanku. Todavía ninku, pastor hark'ayuku nisparaq niwanku. Y me antataq nuqa ajina ruwashaqtinku dejallaymanpuni predicaqta. Charayku hermano, palabraqa may sumaqpuni. Ama hermano, qan kay k'anchayman hamurqanki, ama laqhaqa hermano tapapusuchunchu. Más bien, k'anchayki astawan k'anchachun. Astawan munduta k'anchayta qallarichun. Amén hermano. Ama laqhawan hermano apagachikuychu. Sikunitan kay focusman tukuy animales ipayakamunganku k'anchaq saqangankuchu. Mana. Muchas veces ajina hermanos ni. Cosas que a veces hermano piensanchis, uruanchis y manata confesanchichu y de repente hamun hermano kay tukimo muy igarpawanchik k'anchayninchikta apagapun. Traigo hermano cuidado y que jankas qayguitu k'anchay. Amén hermanos ni. K'anchay runaqa hermano manaña piñakunchu manana rabiakunchu k'anchaymanta warmisqa k'anchaymanta qarisqa hermano ma dejakunkuchu congregacionman chiamuqtapis sinoqa chiamunkupuni porque k'anchaymanta kanku y k'anchaypi kaspataq bibliapis nin ama qankunaqa por costumbrellaqa yupaychana tantakuna wasimanqa richiqchu sinoqa nin puraqmanta k'aminarikuspa exhortaychis k'amiriychis nin yachaspa kashankis último tiempos como ña qanisharqani radiopi imaqtintaq días pasapun nishanku runaqa manaña nima ruwasqa yachakunchu qawari días acortakun días ratito pasaripusan chari Jesucristo hamuyninta qayllapi kasan pero iglesiata qallarin karunchakapuyta imataq chay manaña orakunchichu
manaña ayunanchis, manaña iglesia mamunchis, manaña ayunakunchis, manaña oranchis. Iglesia karuncha kapusan. Jesucristo ta llegamos. Es como decir, ñoka paita mañana, hermano, auxiliawe. Y paita kuribusha ñogata sigue jepaman huchas allá nepone. Inicianit ya napawe, pero sigue jepaman huchas allá nepone. En vez que ñaupaman taskinaita, tarpanaita. Ahí na iglesia kunitan gashan. Casi pastor ka palasha nishan. Sigue jepaman huchurishan. Hamushangit kultama sigue jepaman huchurishan pone. Ahí na runaka kunanga ripushan. Y Biblia pijunta kulangata nin. Kay último tiempo está ganin. May chica unas patanin. Una kuinin kutukupong. Es como decir, may chica. Wasispi luz kun apaga kaponga. Imanita munan. May chica unas pata muna kuinin kutukukaponga. Y kay muna kuinin kutukukapuktinta. Mananya hamong angucho maskar. Ama kampatak hermano. Tukukuchunchu chay muna kuineke. Amén hermana. Chulquita sayay. Chay tatas nelga tata Dios uxpalaypi pichus nin tukukuycama k'anchanga sayanga chaykuna salvasqa kasunchis. Amata hermano mana hamuqtinqa qanqa qillayapuychu. Primeritupi a ver may chica karumanta amuqanki mana erqankichu karu nispa kunanri karu sientipunki. Ni siquiera micro kallarqapis kuna micro punkukamacham astawan qillaskutigapuychis. Llaqtakupiña rikurillan astawan peor qillaskutigapuychis. Hermanos, kalpakuychej. Amén, hermanos ni. Anchana kachon hakay ch'askasina. Ama hermanos ni, anchasnigicheja. Apaga capuchuncho. Anchaymanta hina runas causaychej. Anchaymanta causaj runaga nin, manaña nin hermano mundo anchajrukuncho. Amaña entonces huchachakunacho. Amaña no ganchis chay mundo cosas manchapukunacho. Yuayniki mantaka orqoy hermano chay natividadta, orqoy chay Papa Noelta, orqoy hermano chay panetonesta, orqoy yuayniki manta. Ama chay día kanay, ay waway rual goxuns boñolito te lechton, imagtin pero kumak ay apagarin ruakungich, imagtin chay día pune. Anchay manta wasqani wanchari domingo pi palashargani. Ichipa khawasqata kanin amaña llankaychekchu, amaña tuparichekchu, amaña nin munapayaychekchu. Amén hermano. Machayon shaygichu que mana buñuelo me conaigueta, man shaygichu que mana chocolateta manaigueta, kayapis tomargo ama chay día poneca, porque chay día hermano totalmente chay Dios sol, chay Dios tamus, chay María, chay warmi semiramis hermano, ofrecesanku chay tukuy mi conasta. Ama permitichu wasikipi si kantata mama kanki wawayki tal vez regalawanku kayta kay arbolito tanis apayamansanka kanki uma hapispa chogay chay arbolninta ma atiwakchu permitite hermanos chay estrellitasta chay chikachanitasta churachita wasikima si kankaykunata permitinki hermano permitishanki que diablo jamuspa wasikipi tiakunanta y destruyinanta familiakita así bien claro. Y más atincho no gata wawas ni dominawait. No puede ahorita mi hermano, mi hijo Josué o la Graciela, alguien me dice, no, este arbolito yo me voy a colocar en mi cuarto. Entonces si quieres, si tienes tu casa, ahí en tu casa anda a colocar. En esta casa es la cabeza tu papá. Así que aquí no quiero nada de basuras. No es aquí el que gobierna mi hijo ni mi hija. Aquí el que gobierna es el papá y la mamá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Respetachi hermano wasiquita tatamama ninchari Biblia peca kai wasiki nin hermano tata Dios ta yupaichacho se cancha y wasiki pi cancha y canque wasiki pis cancha y cacho ama ni ima chichito wasima payucho picausan pasarten hermano boñulo taps yuaculanque kunam semanantin taps mi cuye manacharia anto con equipo. Amén hermanos. Amata panatonenta pues anticamente porque panetón gachaya para recorrer igualito que compite. Compite hermano chay carnaval tiempo ya recorrergamos sí o no hermanos. May manchuranango para chay coachanas igualito chay panetones. Ama chay wawasnigi para chay Papa Noelito estás antich hermano chay totalmente diabólico, satánico, disfrazado.
Patata hanga hermano, que kunan no ve rantina pagina Papá Noelitz, muñequitos, suchuisits, guaguasca, chaita puniraq pisamunango. Mana chaykunata rantichu guaguasnikipa hermano, chayko diabólico. Amén. Chay Santa Clara nisca, ¿sabes? Sutichacusca Santa Clara nisca. Y chay mantata hermanito, Santa Clara que matat sutichaycoco, Papá Noel. Y chayka, totalmente engaño. Igualito jamón Navidad, man. De que 25 de diciembre, hermano, mana hermanos ni Jesús nacicurga, sino que Dios sol, Tamuz y Semirames, y chaymanta yaikuy con pino, chaymanta yaikuy con chay Santa Clara con anca soticón Papá Noel. Jesucristo, hermano, manaraj nacicushachten 300 años jepaman, ña cargana chay Santa Clara, ña cargana chay arbolito. Maipachachos Jesús, hermano, guaño, y pisca huatán mantas, richin ricorigamos ya, richin que hay con ese curimos sanción, hermanos. Entonces, dicharcani viernes para la pacharcani, hermano, y mainamanta, tu quimaca pacasca carga, pero pacasca cacunacanin, anchay más ricorimon, ahí está. Tu quima chay pacasca cascunan, a realidad ricorimos en tu quima pacasca. Chani manacho, hermanos. Hasta tatacuras mismo con Anganishango, que verdaderamente cristianos cachecaya palanco, mana 25 de diciembre que Jesús nacimos ari. Hasta tatacuras mismo cayarishango, hermano, guasanchaita chay idolota. Picausan, porque carga pacasca totalmente. Y maichica evangélico cristianos, chaita ruacango. No ga, pero desde que momento que hay jatarerga mana ni puni monarganicho, hermano, chaigunata ruaita. ¿Por qué? Y a charganiña que mana, hermanos, ni biblia pitarganicho de que Jesús nace cuscanta el 25 de diciembre. Eso es una mentira. Amén, hermanos. ¿Qué causan? Así que, hermano, no ganspaja, hermano, tu cuidiapis Cristo son gonchispe, tiacun. Amén. Mana Cristo, hermanos, ni es que hay cutitacho, 15 cutitacho nacemos, o cutillata nacer, o cutillata guañorga. Y mana no gans atinchicho, hermano, Jesús está zapawata nasechita, hermanos, ni. Mana ta atinchicho, hermano, iglesia ocupe, hermanitos, ni pesebrenchesta ruaita, chaipita cachango, niño nisca, chaipita ovejitas, cabras y eso manta ruasca, idólatras. Tata Dios canerga ama rua kungichesho nerga ni eso man richascata, ni sheloma richascata, ni intiman. Acá punchaipi matazo acá, Dios sol. Intita yupaychakuna. Yata Dios canerga. Ni sieloman richacuta, ni yakuma, ni intiman ruacuta, ni yupaychangicho, ni ta congorikungicho. Ama ni ima runas ruascan manta, ni madera manta, ima linkimanta, ima yesomanta ruascata, uno yachiscata, ni. No camanjina yupaychangicho, onzanquicho nerga. No camancha y fuertes, celoso cani, piñacusas nerga, tataigichech. Mamas nigichech, miray nigichech, alchigichech, wawankama no gaganin, maldicisach, picunachos, mana casuas pachaykunata ruan con español organizan manacho. Picansan, hermanos. Creen que hay palabra que cascanta campa. Cuida cuy, hermano. Warmik ancha y canqui Dios pata. Jesús ninchis ancha y garga kay mundope. No ganchis kunan kay lakha mundope casi anches, pero canches igual ancha y Jesucristo gina. Porque paiman injertas la cancha. Amén, hermanos. Tata Dios bendice son gachas, hermano, kaich isipi. Anchaymanta runaka manaña la kawanga junto chaconcho. Manaña la kakakta chichipa kakta kawai kunanchescho tío. Y kankunapakpis piconachos a través por las redes sociales kawarenguiches que hay palabrata de que Tata Dios bendice un causa que la paz y el comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Fuerte aplausos al Señor.